Selala khipa tša gago di nkga mahofa. Hao. Di tlo senkga mahofa bja mehle o ntšhibiša ka atšha. E go šibiša ka atšha mehle ka re ngama o nyako o reka sa go šiba. Nako khate be se gore ke nna be ke reka sa go šiba. Ai man, khipa se senkga makantšane. Ore ke khatša. Wena majana o nwa makantšane a ke re. Eish, mogatša ke o ntantše. Hei, mara le wene ka nkwa gago e telele ya go dupelela le 2021 man. Ai. Tliša khate ge, ene o tlogole o sepela le mogore la gago wa maramphašana go šinama, ke ena go riša go dilo tše. Selala bo ile kae? O bone gore ga go ne e sa go šeba, ebile ke tšo ga motšhatše ka kwa morago. Nna ebile o se ka wara ka nna, as long as bana ba jele le wene o le shapo, ai, re tla bona ka moswane. Wa se ka complaina, go riegang ka wene. Melomo o tlotše kang e ga dimaso. Man, ke tlotše ka staputapu. Staputapu sa nka rena senke ko go bona gore ka staputapu ka mogae. O tšo ja dinama le thaka tša gago a kere, tla ke tle ke go dupe, tla ke tle ke go dupe melomi. Eish, man, ke gahlane le mokgotsi ya ka tshwere makhurana a makgomo monna ka mo kgopela gore a ntlotše melomo ka re melomo a ka be e omeletše. Wene o ntira popa e wene, kwa o tlo fetša ngwago ka mokana ga ona ke sa go rekele diantapene, o tlo fo apara eneo e blue. Wene majija o ka re o ne e mokgwanyana, a ke go bone ga botsene. Mokgwanyana eng jwale, ai kana wene. Fere ya bo o sa tlole ka di-makeup, bona fa tlogo se o ka re o tipitile ka peanut butter, melomo o ka re o kumile melora, ga botse ke eng wene o ne e mokgwanyana majijana. Ha, ka sekgowa ba re ke self-love. Self-love a eng o sa tšholle moroto o sa lole dikobo fore go o tsoga. Bona go nfela ke kwa kitchen o ka re ke ka maraba stata go mo dutse mo ke re ke nyetse mosadi. Mokgotsi gape matšijana ye, re sheba ka bodi KFC, bodi chicken lick le lewaya, ke re fošo di ana re sala re dija 2019, ha. Serious, motho ko ene ye. Tla o tlo o pitle malana ke bošego, wone o rata o nteša ka maswiswane le maabane flori ya tšana tše ka menotlwana wa ikhuma late. Kganthala re le sheba ka di-KFC mokgotsina. Yo, mokgotsi sharp re tla bolelane sharp. Nna ke nyako lala ke phopholetša makako ke sa bone se ke se jago nne. O konka pele teng mogatšake. O tlo enwa ka eng ka re borotho a bo gona? Ke tlo enwa ka molomo le komiki. Bathong, O ra gore le magogo ga a gona o tlo go mpotšiša gore ke tlo enwa ka eng, sepele o fala poto ka kwa o nne le ona ka teng. ke šetše ke kolobišitše poto. Wene o se bodisa bomašela, tšholla metsi a bo ka mo potong o tšhelle le magogo a o napo o apee. Sa gago go tlo o takalasitše mo o nyaka magogo le nkwa putsu. Selala ko rote jevan Christmas e šetše fetile go moso a rekela ngwana gago tše mtsha December. Ebile ke di-1 tša January, sepo o rekela ngwane tša New Year. A ke re go ne e sepisa go hlatswa, o ka fo hlatswa apara ba skuna, go ne e motho a tlo go tla bona bošuane. Bošuana jwang o ria ka bomo le meno a dikokoto. Selala ko re o kgatla ke re ngwana a apara diaparo tša malabolabu tša go galoga. Eish. O nagana gore ke a sega le meno a diharaka. Ge ke nagana re khabetšhe nkemetše ka kwa santse gore ke tle ke kgabelele. January yona ile o fela neng. Nna ebile a ke tshwenyege ka gore ya se nna motho le nama, ke tswa le docteng ba itse ke na le bolwetse jwa kaote. Selala o ne e maaka o kwa tšhegwa January, o ratana maso. O tsebe wene ga o nyako o phalo. Wene o se ka nagana gore ge o le mosadi ya ka ke gore o tseba mesepelo wa ka ka moka. Tlala e re mo monneng. Selala ko re ke namanyana, ke gore le ge ba re ke January ga o sa tephokanyana, ke gore re tlo go bolaya ke batapolale a tšha January ka moka. A se taba gore ga ke nyake go e reka, kua ngake ba itse ke se ka ja nto ba re go ke nama January ka moka, nka tla ka swara ke bolwetse jwa goga. O ne e maaka o kwa tšhego fo gore ga o ne e tšheleta go reka. Aowa, ke gore ga botse ba itse ke tlhoe nama fela ka January, mara go tloga ka di-1 tša February ke nama ya lewaya nama. Eish, gape le gone ke lorile torong o monna ke bona mapodisa re ke dišabanyana ba bangso ba difefe. Kotse mapodisa le difefe ke eng? Ke rano morantshe mane ba di hlalosa jwang kotsi. Mapodisa ka re ke 27 dife. Selala o nyako petša motšhaini. Eish, a ke re mara le wene wa bona gore aowa, January gape ntshwere ka di-washing. O nyaka mmereko mining e. Memane mentšintšiso o sa yo nyaka mmereko. O se ka mpotša ka mmereko wa ka mining, batho ba ntsha ba gole sele ba fo phela ba ne dikoloto ba tšhonna ba ne selo, motho a ntshe monna o tšea le malana ka sekoloto ka mo shopong, a ke o nyake mmereko oo. Ga diantapene jaaka di kae le diboxa jaaka. Ke go boditše ka re tabanyana ga go se reke tša go ja ka molape e tlo go apeša borogo le sehla. E nngwe she ke e tšwere. Ga botse hloganyana ga go a e bereko ko o tulile nto tšeo jaaka. Ke re o ntirile monna ke nna ka go fepa go ka molapeng, napo nne print uteo ke tšware.
tatso a o gomile ka bii sekolong a o tšea gabotse o hloka thušo wena.